Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Inkuru ibabaje cyane ni y'umwana w'imyaka 15 wiyahuye nyuma yo gufatwa na nyina ari gusambana na mugenzi we. Umwana w'imyaka 15 mu gihugu cya Zimbabwe yahuye nyuma yo gufatwa na nyina ari gusambana n'umukobwa w'imyaka 14 baturanye. Godfrey w'imyaka 15 yahuye ubwo nyina yamufataga aryamanye n'umukobwa w'imyaka 14 baturanye. Nkuko amakuru abitangaza, nyina amaze kubona umuhungu wari gusambana n'uyu mwana mu rugo rwabo yamutunganyije cyane birangira uyu mwana yarahunga. Mubyara abanyakwigendera witwa Samantha yatangaje ko uyu mwana yaje mu rugo rwabo nyuma yo gutungana na nyina, ntabwo yigeze asubira ku babyeyi be nubwo yari yabibasezeranyije. Yavuye mu rugo umunsi wose ushira nawe uzirengero rye, cyane ko nta muntu n'umwe yari yabwiye, ariko nijoro arongera aragaruka. Nta muntu n'umwe rero wigeze amubaza cyangwa amutere hejuru nyuma yo gufatwa na nyina ari gusambana. Muri icyo gihe cyose umusore we yatekerezaga ku ngamba zo kwiyahura. Ku wa 15 Ukwakira, umubiri w'uyu mwana wabonetse nta buzima umanitse ku gisenge cy'umusarani wo kwa mubyara we. Nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko uyu mwana w'imyaka 15 afite igitekerezo cyo kurangiza ubuzima bwe. Yaba mubyara we Samantha niyo muntu wa nyuma yaganiriye na mbere yuko yiyahura. Birababaje cyane umwana nk'uyu w'imyaka 15 kutangira kujya muri ibikorwa by'urukozasoni by'ubusambanyi, ndetse ikigeretse kuri ibyo kibi cyane nyuma yo gufatwa akaba yatekereza umugambi wo kwiyahura. Ni ibintu biteye ubwoba ndetse bitari bikwiye kuba byabaho. Imana niyo ikwiye guca izi ngeso mu bantu bayo. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukandi like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.